A do weekend be no hotel I am so for fun. Oh, how? So for. Now so for the ndibida. Yani a church members. Eh? Oh, kabisa Kumchacha no country. Ah, Be black, kind. 1 Corinthians 11:1. 1 Corinthians. Afterfor me mama kwaba ediba Xposed GH. I munya be ma limo elikem kwame amega. Me de ensemble bro ensemble na ekoso. Na say won say abeye topic etai kwa epegya ni mu na ate ne ho because enipa feel say na nka ye tradition ana ye culture no allow ye say ye ware dodo. Ebi mususu o mususu aso ne nye ebi musu ye boa na say na nyoma kono. Na munim ye nua be ma Avram ben Moshe. Waka no ho akansem bi e station bi so na wo kasa no na wo kire se bebia emma tutuo e wo no bebia mba tutuo e wo no eya e wo sanka ye allow say polygamy should be encouraged. What just say one kase chinchine a your life ni ye live no polygamy should be encouraged but bebia mba tutuo e wo no na wo hwe ni video ni mu a o kasa bebre na me pese ye nyamre ni ye nkonko hwe video ni ye den e bra na ye ba na me ka cho se minua subscribe like share no obi sunye den enhwe bi unia bema limo elikem kwame amega mete ha no ensem no mededo mu me kire ma adwen afa ho wo so adwen kire bi a hwe comment section ase what ase ai na me de ensem a ewo mu ye den bro yen kokon hwe video ni ye den embra na se ye ba ai ye beto aso Na wait yenti tedi enti na yema ma ne bresa yesi enware baako e na so dem ho emema ne nyina aware e na ma no egu antwea ma nsema mekuno o ma hwan yasa emema nasa. in a society when there are more women than men, polygamy should be encouraged. And yes sir, ombe two ombe hook up ombe side chicks. The fact say you ware one no yan ye be sa ready aka no. I'm telling you that aso for the we be fam e do weekend bi no hotel I am aso for fan. Oh, how? So for na so for the ndibida yan ye church members. Eh? Oh, kabisa Kumchacha no country. Ah, Be black, kind. 1 Corinthians 11:1. 1 Corinthians. Na wait yenti tedi enti na yema ma ne bresa yesi enware baako e na so dem ho emema ne nyina aware e na ma no egu antwea ma nsema mekuno o ma hwan yasa emema nasa. in a society when there are more women than men, polygamy should be encouraged. And yes sir, ombe two ombe hook up ombe side chicks. The fact say you ware one no yan ye be sa ready aka no. I'm telling you that aso for the we be fam e do weekend bi no hotel I am aso for fan. Oh, how? So for. Na so for the ndibida yan ye church members. Eh? Oh, kabisa Kumchacha no country. Ah, Be black, kind. 1 Corinthians 11:1. 1 Corinthians. I ahwefo na me catch Avram aka na adwen waka na nsem we de anya adwen o but he's insisting what say Ghana for anke ebeya ai yema kwan na aware dodo nya de endorse because asori dem won na ye say yen ware baako no sa asori dem ho no mo a asori dem ho no ma o elder etwempena pastor nankasa sebe otwempena I members nankasa efom yiri echi ema oyere no de complain ekoma elder ya wotwempene ene sofo ya otwempene yenim sem bebre sisi won solidem ena impo omo reference ana oyi Kumchacha bewre mu se anka no waye sofo pen odi nyame adwuma pen omo no mudi church members yi what I say even though omo ware iti ebe ya Ghana fo nko bisa Kumchacha enhwe anya bia me bisa o Kumchacha Avram Moshe say yembe bisa o say ai mo ware enso mo church members no munyanka polygamy beji sum cause mo na ya mo ne members ne den etida mo na mo ni members yi da iti nka mo fa kwan ene ma mo ware a ododo a o hwe members yi bi wa solidem na o pese oni omo da na nka wakofa members yi bi na oni o den oni omo ada ana wa ware omo na ajadwaman bone sofo ni we akoda benye bia Avram Moshe se ne wodi asem akoshe Kumchacha yembisa Kumchacha wankase yembisa fosofobia itanya bia kwashe mark Kumchacha itu wo yele ena okusu fa ne chi itu wo yele ena wo ma yehunsa awale ba ku na ye itu wo fa wo yiri echi ana
Only church members ni mu da na Moshe de wa kire magana fo hu se ono onam ho no oye sofo pen no ofa ne yiri mu achi one ma fofo de die recently gba munya video so okọ ne baby mama bi nchen na ja ne baby mama ne boy ati nkofo gu ni so ma okodi twa aye den sebe aye den etwe no apalai atija nkofo be gu ni so ka ketu anka ya bu na aye den ekunu. But here comes to the details. Why is the polygamy issue on the rise? But the question me please be say, Moshe amammo we aye wom Ghana economy ewiase aye din can you marry two? That is the question. Sempo ye ma kwan ni ye ma aware tutu okoso a can we marry two? Can you marry two? Na wo twe mpena kra wo mpena be ye mienu miensa no etisen na wawale na oni omo awo ubetuma hwe omo. Coming to the basic of it. Ena seni Avram say so nsem a oka no ye mbra ha o Avram ji asem na bia wo ka na Francis say ye ni bra asem ana ye na agudi asem ni na nie o say ye nuam ba ye o madani Slεερings omo ye nuam ba ye o so mo power ye asore ni members no ya wali amanesi emema tutuo se neti asole dem emema tutuo se ene wo Ghana samba ya abesa sesa omo abesia nam Atwea mountain Nkoko mountain Ebri mountain so mo pekunu na nsukuni mema yi ni na omo wale emema yi ni na wale emema yi ni na wale emema yi na ya engage itie mani bebre na abo mpa ya na omo bra na omo paba ma bia mane na wo na watena wasa na say oh Sebi I'm a feminist. Oh, and I say I am a woman on my own. I am an independent woman. So they offer mu deeply so bawe opawale. It's ya den ye mo kwan. Man mema no mo sika mbetuma afode mbetuma wale mani bi dodo aka mo no. Ye mba kwan mani kombre ma ye wale samba dodo ne de. Enka ne njan ma mba yi kwa Atwea man to so munim se emema dodo so emama opaka na so a emema dodo se ne wo Ghana. And mema tutuo sen ena ewo oman we mu ayete eye mema sen eni yete Ghana. How many men ena ego to ema ukai Bible mu kransem Bible case a time will come women will go to men and beg them to marry them, 7 women to marry them to adding them to their wives. And then tisa emano are rather fighting over the men. Emano right now tisa they are rather fighting over sugar daddies. They are not begging, but they are fighting. They are walking on Atwea mountains. Omo na Atwea mountain no mo bon pa say onyankopon boam no munya kunu. Sukunu yi ni na omanya mema. Obema ka so single ni na oye single onye onwale ni na owo boy serious mama no. It is a polygamy assembly. O sa ye hwemu yi. Sa assembly a broad issue. A issue that has to be talked about. Because that lesbianism slave queen emba kohwibra because baby abeji ato no say ono anya ade obenya kunu bia nti do ono onu anso oni mema kunu betena nso hwe oba we anka onya bema bi so na se a ekoka awale ase a anka fine obeja isa kohwibra ne bra ni na ye ka suna no ye ka mema mo ye capable. But the question e dey counter Avram Moshe question na say Avram Moshe se ye ni na ye se ye be wale a na ye be wale madodo a ye bisa say in this economy, in this current world we are living, because wako for about you slave queen and a side chick out in the way. On one kaka some funny be show any name be baby na waka say unya 100 or 200 $5,000 bi unya queens bi sika fo unya queens bi the show wa wapo ba ya she baby na o dey iden o dey amanu eno anu obi super na wako play na de ahwefo aha Xposed trend na me catch you say jumeku so ya say neat roofing say enfro bia ma ne bebo ne chinso so ye den ma from no bebo chinso so ma I am a chairman basa ba polygamy issue ya trend nkofo kan wasem a broad issue. It needs to be talked about. I will say you review this issue because I at the rate na dwama mbo
I to trust some a man say a slayism Emma a bimo for sugar daddies it depend on memon so memon no awale and a man so of course and a bema who cheated to me jow our good jaya na ekoso ka mema ne mom wale awale dudua ka okofo be wele nim se obe wale dudu oti on hanu because usha wale bia egu a eye nyina kwa akoye mekunu echiti mekunu pema aden na question yen se bisan se se be allow polygamy kra e wo man we mu ana e wo oman Ghana mu ana oman ya Ghana mu ayedi ana oman empinifo agisika ni na egom kotokum na sika no mu de mamma no e kotena lodge akese hotels akohye e frem kofo man kofo girlfriends nkofo girlfriends etuom sika kese e mamba ise se omfa mema ni sika mbuhwe no e ne ye ne yembe wale sa dodo na na e question we am di tumedi ebra me di limo elikem kwame amega obetima frame efokent that's Sunday busiafo ye beseshia bye bye. Only for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan e na wasiewie e na wo penchen papa e de apostle anadan a wutimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofoni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubu nsa se wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda